আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি এটা আইন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি কলা কাপৰ মুখত লৈ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু গোটাই তথা আমাৰ আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি পৰ্বতজৰা জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আঞ্চলিক তথা গোটাই অসম জুৰি এইখন আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু আমি আজি এইখন প্ৰতিবাদ স্থলীৰ পৰা এটাই আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ অতি সোনকালে এইখন আইন যদি মানে বাতিল নকৰে তেনেহ'লে আমচুৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানে এইখন আইনত মানে যি আইনটো আনিছে এইখন আইনত আমাৰ মুছলিম মানুহৰ বিৰাট মানে হাৰাশাস্তি হ'ব মুছলিম জাতিখন পূৰা ধ্বংসৰ পথত ঠেলি দিব বুলি সিহঁতে পৰিকল্পনা কৰিছে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ অতি সোনকালে যদি এইখন আইন ভংগ নকৰে তথা বাতিল নকৰে আমচুৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ অহা 9 তাৰিখত আমাৰ গোটাই আমচুৰ কৰ্মকৰ্তা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব এইখন আইন তথা আমাৰ মুছলিম মানুহৰ যি মানে সমস্যা আছে এই সমস্যালৈ আন্দোলন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তাতেও আমাৰ এইখন আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব সেই জগতে আমি ক'ব খুজিছোঁ অতি সোনকালে এইখন আইন বাতিল কৰিব লাগে অন্যথায় আমচু বহি নাথাকে ইয়াতকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু আছে थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो